Men değişmedim. Daha da başka haklar değil. Ayrılmışsınız hepsini. Konkret özünüzün altından aydın. Öyle altından aydın. Anlatmaz. Benim aklıma vakit ben röper koyun. Bu yerde yaşasın ayışması yok. Bu yerde adamın kimse bayı göz aralığımız 1 metre daha çıkmayın. Ama boşunuz. Bu yerde bir yardımcılardan ve sahipliklerden bir geldi. Lider fraksiyonlarda yayınlar çıkamadan geldi. Benim alıp geldim. Lider fraksiyonların ciği var dediğinde adamımızın lider fraksiyonları ciği varken var dedi. Bu rahatlık var. Desem benim çatıran yok dedi. Andan başka tamam anladık. Şu kayzına boyunca anday oldu, bunday oldu, oldu var dediğim söz olur yok. Al bölümünde söz olur. Benim var. Şimdi de bu sözde oldum, gelgen, lider fraksiyonlarda çakıldan 5 yıl olmuş geldi. Anam al kişi, bu sözde de adamın bizim hayatını sıraşmasam, ben oynadım, uzakta da şeyim oldu geldi. Lider fraksiyonlarında. Adamın bizim hayatı güveyiz yüzünde baktım için. Anam bu sözde beni çakılan yoktu. Ama da ben bakıp geldim. Tamam anladım. Şimdi oldu var dedi. Kayzına dönüp söz olma emeyiz. Takip ettim. Gemine atışın adamında. Dönene cemaat toplu zaman bunu öğretmesi. Rağmen çok hoşuma doğrusu. Tıbba anam asamblesi hoca çok da askan getirdi. Anam bölgeye vayıttı edip. Anday bu böyle tak ettiniz. Boşalt tutardım, atışın meclis çıktım. Ortaklıktan kova. Tamam tamam şunday ne olur da vayıtsın. Rahmat Manasakuru, Aslanbek Cumabekov. Hurmatlı депутаттар, белгілі саясат, Адахан Кесенбайевич, сізде төре болғаныңыз, төреған неше? Бүгінгі төрағаға енді сіздер білесіз жақсы. 10-20 депутат ар қандай мәселелермен келіп тұрады. Мизан долбаулармен келеді. Ошол жергиликтүү өгөй маселелермен келеді. Күн тартиби боюнча келеді. Төрағаға күнүнө 10 кемемес депутат келіп шығады. Төраға бардығын қабыл алғанға, жетіштіріп қабыл алғанға міндетті. Ошол үчүн мен ойлоймун. Талант Нурмаматовичке лидер фракциялар керек, депутаттар керек, атайма қабыл алыш керек, қабыл алады. Ошондуктан мен ойлоймун, Адахан Кесенбаевич, Талант Нурмаматович өзүнүн ишин жасап атат. А ичине киргенде ар кандай мыйзам долбоорлорун ошо төрага менен талкуу болот негизи. Ар бир депутат балким ошол жерден өзүнүн оюн айтышы мүмкүн төрагага. Бұл мыйзам долбоор мындай, бұл мыйзам долбоорун колдойбуз. Же колдобойм деп туруп, төраға менен ошол жерде кыска мөөнөт болсо да талкуу болушу мүмкүн. Ал болуп келген. Ошондуктан Адахан Кесенбаевич, калган нерсенин баардыгы бул жерде коллективдик орган. Кайсы мыйзам долбоор болбосун, ушул жерден добуш менен палатадан чечилет. Төраганын деле бир добушу бар. Анын башка нерсеси жок, куралы жок. Анын да бир кнопкасы бар. Ооба же жок деген. Анан калган депутаттар деле бири-бириси менен туруп сүйлөшүп, бул мыйзам долбоор мындай экен, мен колдойм деп, же болбосо бир депутат бул мыйзамды колдоп берип коюн деп, арабыздар айтып берип жүрөт ал. Болгон нерсе. Ошондуктан мен ойлойм, мөөнөттөр чыгарбаш керек. Адахан Кесенбаевич, баардыгыбыз төрө болгонубузду билебиз бул ишти. Рахмат. Рахмат, бешинчи сұрақ. Ушул кездегилер бир кишини сатып берген эмесмин? Бирок мен жеңил мисалы, силердики туура. Силер билесиңер регламентти, төраганын милдети, укугу жакшыраак нерселер мага караганда мен кол көтөрдүм, жеңил мисалы. Рахмат, бар болду. Рахмат.